nongeye kuba ikaze nshuti bakuzi ba Geopolitics TV aho muherereye ku isose mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka ronka mu byo mukora byose ngabangiye kwerekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho giye garuka ku makuru akomeye cyane ari kuvugwa aho abasirikare b'Abarundi bakomeje gukubitwa inshuro ababasoda bakaba bari kwicwa mu buryo budasanzwe nk'uko amafoto akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga abigaragaza bakaba bari kumenwa imitwe bari gushwanyaguzwa ku buryo uri kubona amaraso yamaze kuba ibiremve kubera kwicwa mu buryo budasanzwe bari kwicwa rero mu buryo budasanzwe n'abarwanyi ba MLDP twirwaneho aho ikomeje kugenda yigarurira ibice bitandukanye nkuko tugiye kubigarukaho muri aya makuru yose uko yakabaye abamayimayi bo bashize ndetse abajenerali babo bakaba bakomeje gushahurwa mu buryo budasanzwe hari uwitwa Gen.Gakobanya w'umuzarendo w'umumayimayi akaba yishwe ndetse akicanwa na Jimmy barabagome cyane bazengereje abanyamurenge uyu Jimmy wa mayimayi bishambuke akaba ari umunyindu rero akaba yaguye ahitwa Birarombiri amaduru rero akomeje gukora akazi kose amakuru rero ahari akomeza kugaragaza bamwe mu basirikare bakuru ba FRDC ndetse na wazarendo harimo nk'uwitwa Majoro Kongolo nawe akaba yari umwicanyi mubi cyane nawe akaba yaguye mu maboko ya twirwaneho nawe yamurashe akaba yamaze gupfa amafoto yabo rero akaba akomeje kugenda ahana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ibiziga byabo cyangwa imirambo ikaba ikomeje kugenda ihererekanwa ku mbuga zitandukanye bigaragaza uburyo bagiye bicwa nabi na twirwaneho Abarundi rero nabo bakomeje kwicwa ku bwici tugarutse neza noneho ku mirwano yabereye muri za Fizi ndetse n'ahandi nkuko tugiye kubigarukaho yari komeye cyane ni ku munsi w'ejo ku itariki 3 Ugushyingo 2025 aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hagati y'umutwe watwirwaneho ukorana bya hafi na AFC Muventura n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gifashwe n'imitwe ya Wazalendo n'ingabo z'u Burundi FDNB batanaga mu mitwe imirwano iravugwa ahitwa tuwe mu misozi miremire yo muri territoire ya Fizi aho bivugwa ko ari umunsi wa gatatu wikurikiranya w'imirwano hagati y'imande zombi uko tubikesha Kivu Morning Post amakuru yatanzwe n'umwe mu bagize inzego z'umutekano agira ati abawazalendo ba FDCC ya Gen.Gakobanya na Kalambi Juste bahanganye n'ihuriro rya ASM 23 twirwaneho mu misozi miremire ya Mwenga umurenge wa Itombwe no mu gice cya Fizi muri gitondo iryo huriro ryateye tuwe mu birindiro bya FRDC societe civile yaho yitwa Amidak ACBL yo yavuze ko imirwano yiganje mu duce twa Ngezi tuwe Mutunda Lusankuku Bilarombili na Mikenge yongeyeho ko amakuru ayigeraho yemeza ko utwo duce twavuzwe haruguru twaguye mu maboko ya twirwaneho abaturage b'abasivile bakaba bahungiye mu bihuru batinya gufatwa n'amasasu mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na twirwaneho mu gitondo cyo kuri wa kane twirwaneho yashinje igisirikare cya Kongo n'icyo Burundi kugaba ibitero ku banyamurenge yagize iti muri gitondo itariki 3 Ugushyingo 2025 FARDC Wazalendo ingabo z'u Burundi na FDLR bateye imidugudu ya Kalingi na Mikenge mu misozi miremire ya Fizi ibyo bitero byateye abaturage guhunga ku gahato nkuko twirwaneho ikomeza ivuga ibyo bitero bigamije kubuza ubuhumekero Minembwe kuva muri Gashyantare 2023 umujyi wa Minembwe wafashwe n'abarwanyi batwirwaneho yari umutwe wo kwirwanaho w'abaturage b'abanyamurenge nyuma waje gutangaza ko wifatanyije na AFC M23 yongeyeho ko Perezida Felix Tshisekedi Chilombo na mugenzi we w'u Burundi General Neva bakomeje gushimangira ko biyemeje gutsemba abanyamurenge bakoresheje uburyo bwose bushoboka burimo abasirikare bo ku butaka ibitero bya drones n'indege z'indwanyi za Sukhoi birengagije ibiganiro by'amahoro bya Doha mu kwezi gushize ku kwakira Moise Nyarugabo wahoze ari senateri yaburiye ko harimo gutegurwa ibitero bikaze ku midugudu y'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo yashinje igisirikare cy'u Burundi gukomeza kohereza ingabo zibarirwa muri batayo 10 muri icyo gice zikaba ziri
muri gahunda cyangwa zari muri gahunda zo kuzifashishwa muri uwo mugambi wo kurimbura abanyamurenge. Bivuga ko imirwano yabaye kuwa gatatu tariki ya 5 Ugushyingo 2025 hagati ya Twirwaneho n'ihuriro ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa yasize MRDP Twirwaneho yigaruriye uduce twa Rwitsankuku na Bicumbi two muri teritwari ya Fizi nk'uko byemezwa n'uyu mutwe. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira M23 n'abafatanyabikorwa bayo Twirwaneho bakaba bakomeje kugaragaza ko bafite imbaraga, no kuvuga ngo iyi Twirwaneho yakomeje kugaragaza ko ikomeye ku mugambi wo kurinda abanyamurenge ndetse no gukubita umwanzi wese muri uyu mugambi wo kurinda abanyamurenge. Tugiye kugarukana none muri Twirwaneho aho yazamuye mu ntera General Makanika wishwe na FRDC. Ubuyobozi bw'umutwe wa Twirwaneho ugamije kurengera abanyamurenge batotezwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwazamuye mu ntera Michel Rukunda batazira Makanika wahoze ari umuyobozi w'igisirikare cy'uriya mutwe. Mu kwezi gushize nibwo Makanika yazamuwe mu ntera agirwa Lieutenant General ndetse na ofisiye w'ikirenga wa Twirwaneho nk'uko bigaragara mu itangazo Freddy Kaniki uyobora ishami rya politiki muri uriya mutwe yasohoye kuwa 10 Ukwakira 2025. N'icyemezo yafashe nyuma yo kubisabwa n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya FRP Twirwaneho ndetse no guhabwa umugisha n'inama nkuru ya gisirikare yawo. Uyu mutwe usobanura ko wafashe icyemezo cyo kuzamura mu ntera Makanika kubera agaciro k'uburyo yakundaga igihugu, umurava yagaragaje ndetse n'uruhare rwe mu kurwanya akarengane, itotezwa ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no mu rwego rwo gushima igitambo cy'ikirenga yatanze mu nyungu z'amahoro, uburinganire, icyubahiro kuri bose ndetse n'uruhare rwe mu mibereho y'abaturage. Muri Gashyantare uyu mwaka nibwo Makanika yishwe aguye ku rugamba rwo kurwanya jenoside ikorerwa abanyamurenge n'abandi basa nabo imaze imyaka 7 yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa na leta y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wazalendo hamwe n'abafatanyabikorwa bayo ari nabo bagabye igitero cya drone iturutse Kisangani mu rwego rwo guca intege umugambi wo kwirwanaho. Colonel Makanika wahoze ari umuyobozi wungirije w'ingabo za FRDC mu gace ka Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ashinzwe ibikorwa n'iperereza yishwarashwe na drone y'igisirikare cya Kongo. Akiriho yigeze gutangaza ko yavuye mu gisirikare cya Kongo nyuma yo kubona ntacyo gikora ngo kirengere abaturage bo mu bwoko bwe bw'abanyamurenge bumaze imyaka myinshi bugirwa nabi n'imitwe itwaje intwaro ndetse bikavugwa ko na bamwe mu gisirikare cya Kongo babigiramo uruhare. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza ibijyanye na Leti General Makanika aho yazamuye mu ntera n'abayobozi ba MRDP Twirwaneho nk'uko bigaragara mu itangazo bashyize hanze uyu munsi. Muri bisanzwe rero ni Pilot News TV mukomeze mane nanjye ndabakunda cyane muri Backgr.